Akispani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahan bada madu iba pau. Lok Sabha Mikhal ki ahan batangkak ta hayeng Rajya Tarat amasung Union Territory Marida vote thadanagani. Manipur da Lok Sabha Mikhal ki ahan batangkak ki vote hayeng thadanambagi damak mapung phana sem saba loide. Mikhal da mathau pangthokadaba polling personnel sing magi polling station sing da khongsan bahongnakre. Amishung Lok Sabha Mikhal ki mari suba tangkak ki notification ngasi thokre. Lok Sabha Mikhal ki ahan batangka ki vote hayang Rajya Tarat amasung Union Territory marigi punna seat chama anida vote hadanagani. Seat sing adu ki manungda Tamil Nadu ki 38, Rajasthan ki 12, Uttar Pradesh ki 9, Madhya Pradesh ki 3, Uttarakhand, Assam amasung Maharashtra ki seat manga, Bihar ki 3, Nongchu Bengal ki 3, Arunachal Pradesh, Manipur amasung Meghalaya ki seat ani amadi Chhattisgarh, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Andaman Nicobar, Jammu Kashmir, Lakshadweep amasung Puducherry ki seat amamam yauri. Seat ani leba Manipur ki oinati wadhauriba Outer Manipur Lok Sabha seat ki Bidhan Sabha Kendra 16 da ani subat tangkak April 16 ta vote hadanagani. Marak asida Chief Election Commissioner Rajiv Kumar na voter singda makhoi gi vote hatabagi hak sing nithina sijinanaba appeal tawde. Mahakna hai leibak asigi nagarik oiriba voter khudingmaki khwaidagi maru oiba tangkak adu lakle. Lagliba Lok Sabha Mikhal asida miyamna isa gi vote thadabagi hak adu sijinaduna ganatantra gi wahanthok leihanna bhonasi. Mahakna hai voter singna sangbidhana piriba mamalyamlaba vote ki adhikar adu thausadaba tawroidabani. Masina leibak asigi laibak lepkadawribani. Mahakna hai Mikhal haibasi Bharat ki ganatantra gi khwaidagi phajaba masak amani haibaga loinana Mikhal asi santi oina amasung niyom sumna pangthoknabasu appeal tawde. Manipur da Lok Sabha Mikhal ki ahan batangka ki vote hayeng thadanabagi damak mapung phana sem saba loire. Tangkak asida Inner Manipur Parliamentary seat ki manung sanba Bidhan Sabha Kendra 32 mak amasung Outer Manipur seat ki Bidhan Sabha Kendra 15 da punna Bidhan Sabha Kendra 93 ta vote hadanagani. Vote hadabagi matam hayeng ayupung 3 tagina nungthel pung 3 phawbani. Ahan batangka ki oina vote thadanaga tawriba Bidhan Sabha Kendra 93 asigi apunba voter masing 1,35,930 ni. Masigi manungta nupa voter masingna 1,9,958 ni. Nupi voter masingna 1,9,958 ni. Aduga third gender kina 9,93 ni. Puna polling station lisingani sa matareta vote hadanagani. Masigi manungda lanje narakpa miyoi singi oina vote hadapam akhanaba polling station marphumanga yauri. Masigi manungda Imphal East 9, Imphal West 9, Bishnupur 12, Thoubal 2, Kaksing 5, Kangpokpi 12 aduga Churachandpur 15 yauri. Mikhal asigi Inner Manipur Lok Sabha seat ta mirep tarukna lamba thingnari. Mirep sing adudi Indian National Congress ki Angomsa Bimol Koijam, Bharatiya Janata Party ki Thongnaujam Basanta Kumar Singh, RPI Athupa Legi Maheshwar Thongnaujam amasung Independent mirep ahum RK Somarendro Kaiku, Moirangthem Toton Sana amasung Haudungbam Sarat Chingni. Outer Shitana Naga People's Front ki Kaisu Timothy Jimik, Indian National Congress ki Alfred K. Arthur amasung Independent mirep ani Dr. Ellison Abonmai amadi S. Khojon punna mirep Madina lamba thingnari. Lok Sabha Mikhal ki hayeng vote thadanaga dawriba asida mathau tawgataba polling personnel sing magi polling station sing da khongsan bahunakre. Thoubal Jila ki Bidhan Sabha Kendra 3 ta mathau tawgataba polling personnel sing ngasi Jila asiki mini secretariat complex amasung Chawelma Higher Secondary School playground dagi lamthakre. Imphal Jila ki High School Wangkhai Kairao amasung Andro Kendra ki polling station sing da mathau tawgataba polling personnel sing su Porompata leiba DIC campus dagi ngasi lamthakre. Polling personnel sing lamtharatuna District Election Officer Kumanthem Dainana hai. Yay school amasung Wangkhai di dispersal location dani asida akoi nupi personal sing na election duty to bigani hariba AC ani sida
duga mokoi gi handak ki top amma na mokoi gi even my transportation as electric vehicles sinaraga eco friendly oiba practice sinana ba ko handak encourage tawjay on ayhak na polling party sing da akoi gi district election officer gi mai kai dagi best wishes pizari aduga praja sing da su loina na yamna peaceful oiba election fair oiba transparent oiba election ama oihansi habase haijaning Security forcing na raja asiki tungan-tungan ba mafamsingda pamdaba thokdoksing thokdana ba paikhalakpa cheksil thorangki manungchana chingamjung tampaki tungan-tungan ba mafamsingda thihumbagi thabak amadi area domination gi thabaksing lepalaitana sathari पुलिस की पाउना हाई सुरजनपुर जिला की लंगजांग एरिया दगी लेथोट गन अमा सिंगल वेरेल वो राइफल अहोम मैगजीन यावबा 9mm CMG अमा टियर गैस गन अमा नोंगै मरु तरा मरी बुलेट के लोइनबा 38mm एंटी राइट कर्टिस अनि इम्प्रोवाइज लॉन्ग रेंज मोटर सेल अनि अमसुंग इम्प्रोवाइज लॉन्ग रेंज मोटर की मरु अमा यावना खुजुखुलाई कयासु पागत पंगखी अमरोमदा नेशनल हाईवे कुंठा तरेट इम्फाल जिरीपाम अमसुंग नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबिदा तंगाई फदबा पोलमसिंग पुबा गाड़ी चंगमाकुन सिक्योरिटी की अकनबा ngakselga loinana इम्फाल लोमदा पुसिलखरे तबिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी लोकसभा मिखल की मरी सुबह टंक की नोटिफिकेशन ngasi thokre tangkak asida raija mapan amasung union territory amagi लोकसभा सीट मरफु 13 की मिखल मथंग थागी 19 दा पांगथोकनी मिरेप से पिसिनबगी अरोइब मतम था सिगी कुनमंगानी लोकसभा मिखल की अहुमसुबह तंक की दमक मिरेप से पिसिनबा हयंग लोरगनी राइज 13 अमसुंग यूनियन टेरिटोरी अनि की पुन्ना सीट मरफु 13 की वोट मथंग थागी 13 थादनगनी असम दा अहन तंक की लोकसभा मिखल असिरा राज्य असकी विधानसभा केंद्र मंगादा बोट थादनगनी तंक असिदा मिरेप कुंठा मंगाना लंबा तौनरी तंक असिदा वोटर लाख मरफु 13 बोट थादनगनी नुपी सिंह अमसुंग हक्सांगी फिबम मिमानद्रब सिंगी दमकता डेडिकेटेड पोलिंग स्टेशन सिंगचो हंगदोकली राज्य पुलिस की नोडल पुलिस ऑफिसर प्रशांत कुमार भुया नहाई अहन तंक की मिखल असिदा राज्य सिगी जिला 13 सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स की कंपनी 3 सिजिनरी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का वोट मसिंगा वीवीपैट स्लिप का चानबरा हाइबदु सादा सामा वेरिफिकेशन तौनबा थादकीबा पिटिशन की हियरिंग ngasi चाथरगनी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स थादकीबा पिटिशन अदो कोर्ट असिगी जस्टिस संजीव खन्ना अमसुंग दीपंकर दत्तन साबा बेंच अमना हियरिंग तौगनी मे डिपार्टमेंट हारी लाकतौरिबा नुमित निनी हुमनी असिदा ओडिशा अमसुंग नोंगचु बेंगोल की मफमसिंगदा काहेना सागनी झारखंड नॉर्थ कोंकण सौराष्ट्र मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु अमसुंग पुदुचेरी की मफमसिंगदसु काहेना सारबा याई हाइदि अमरोमदा भारत की अवांग नुक्सुप थंगबा मफमसिंगदा ngasiदगी हौरगा नुमाइजंग नुमित फावबा अखाकाराव यावना नोंगलै नुंगसित यावबा अकनबा नोंगचुगनी हाइदि मरक असिदा उड़ीसा की मफम कयाता हुजेक साबगी चांग सेल्सियस डिग्री 90 की मथक्ता लेदे उड़ीसा सरकार ना राज्य असिगी मनुंगदा लेबा प्राइवेट अमसुंग सरकार की स्कूल खुदिंगमक ngasiदगी था असिगी कुन फावबा सुटी थादोकनबा खंगनखरे इंडियन प्रीमियर लीग तंगसी चंडीगढ़ पंजाब किंग्स का मुंबई इंडियंस का नुमिदांग पुंग 3 मखाइदा सानगनी ngarang अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम दा सानकीबा मैच दा दिल्ली कैपिटल्स ना गुजरात टाइटंस बो विकेट 3 ता थोइकी अरुइबदा मरुइबा पाउ मुखना लोकसभा मिखल की अहन तंकक हयेंग राज्य 13 अमसुंग यूनियन टेरिटोरी मरीदा बोट थादनगनी मणिपुर लोकसभा मिखल की अहन तंक की वोट हयेंग थादनबगीदमक मपुंग फाना सेम साब लोइरे मिखल द मथौ पांगथोकदबा पोलिंग पर्सनल सिंग मागी पोलिंग स्टेशन सिंगदा खोंसान बाहुनखरे अमिसुंग लोकसभा मिखल की मरी सुबह तंक की नोटिफिकेशन ngasi थोखरे पाउलोजरी